Shalom mahubata haganupan kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi mahubata haganupan. Nasiam hasoman pai mahita mamuka aktivitas ta bani sogot niarion. Parlobe hita manangar hatani Tuhan. Nagabe bohal bata ase bersemangat hita mandalani kuluta. Pakon horjata bani panorakon. Halanyai martonggo hita. Ham Tuhan nai bata Jehovah, nai puji nai pasangap hanami. Rohanami Tuhan marunduk niuhur malopit tangan, mengunduskan haganupan, guluh nami hutanganmu. Tuhan, terima kasih bani kesempatan nai bereham, kuban nami bani sugut niarion, boyha nami puho kumbani podoman nami, jana boyha nami Tuhan makorjakon aktivitas nami, in mamarhitikon ni holong na kumbamu. Halanyai Bapa bani sugut niarion pai may pukahan nami, orja nami, parlobe doha nami, mangindo gogo na humbamu, marhitikon ni hata na humbamu na sihol si jaloon nami. Terpuji maham Tuhan, yundoskon hanami maguluh nami hutanganmu. Ibagas Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo humbamu. Amin. Kita haganupan, kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, nagabe hata ni na ibata-bata bani sugot ni arion, nagabe sumber ni hagogohon hubata, ay manatar surat bani buku Yesaya bindu 40 siah ayat 20 ono. Sonon mahata ni Tuhan ta. Anjaha bahenon kudu halak na mangarsik ho mangankon daging ni sandiri. Anjaha mabuk do sidea bani daro ni sandiri, songon na minum anggur. Jadi botohon ni segala daging ma, ahu do Jehovah si paluaho, anjaha si tobusko, naguguh bani Jakob. Ay mahatani Tuhan ta. Kita haganupan kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu itonga-tonga ni pardalanan ni goluta on lang tarbain lang, pasti pagati soluk do kehidupan na hadapi hita. Itonga-tonga ni pardalanan ni goluta on. Rado si pata jupa kita malas nihur. Janah rado homa jupa kita usok niukur bani golutaon. Nasiam hasoman kuria na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ketika adong persoalan, ketika adong tantangan itonga-tonga ni kehidupan taon, napagati soluk mandorap hita, rado sipata seakan-akan panganggap ta bahasa Tuhan ay domma dauh kumbata. Rado ibagas pangahapata bahasa Tuhan ay domma manadikon hita. Lang perduli behubata. Apalagi maay ketika tantangan persoalan na hadapi hita itong-atongan ni gulutan na sadokahon, domma ibuan hita ibagas tonggota. Tapi lalap lang jupa jalan keluar bani persoalan na hadapi hita itong-atongan ni pardalanan ni gulutan. Ketika sonai terjadi, rado tongon tubuh ibagas suhurta bahasa Tuhan ay lang berpihak kubata. Rado ibagas pangahapta bahasa Tuhan ay domma manadikon hita. Janah Tuhan ay lang peduli kubata. Sonai mahoma keberadaan ni bangsa Israel bani panorang na isia. Ketika bangsa Israel ibagas habuangan, totu menderita tumangdo pangahap ni sidea bani panorang ay. Sidea tertindas, sidea merasa hahurangan bani segala hal. Sidea domahona odoh-odoh. Totu bani situasi na sonayai na yarapkon sidea ay sebuah pertolongan. Aseboy tongon sidea keluar humbani persoalan na idopakon ni sidea. Na siang kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus bani teks ni ambilan taon rodo hata ni naibata naipaondos hubani Nabi Yesaya laho mambere panotap laho mambere pangarapan na manggolu hutonga-tonga ni bangsa ni bani panorang ay bani sitaronon bani persoalan pergumulan tantangan na hadapi ini bangsa
Israel bani panorang na ijia. Si dia membutuhkan pertolongan. Jana aido homa na ipadas ni Nabi Jesaya marhitehon ni teksnya bilang tao. Tuhan lang ongga manadikon bangsani. Tuhan lang ongga lang peduli hubani na tinopani. Terlebih kita jolma sebagai anak kinakolongan ni. Totu yurupi ipargogo hido hita ketika hita tetap merondos hubani Tuhan. Ahape persoalan na idopakon hita ketika adong musuh ta naboy mangago hita itong-atongan ni pardalanan ni gulu taon. Tuhan lang ongga manadikon hita. Olong ni Tuhan ay ibarat kondo ay songon holong ni inang dopak nyombak ni. Bahkan lebih sonai maholong ni urni Tuhan hubata. Bahkan humay hatahon do bahasa goluta atape kehidupan ta doma yukir Tuhan ay ibagas tangan ni naibata sendiri. Boy bahasa hita ay sebelum bani teks ni 9 taon bani ayat 15 dasku bani ayat 10 onom ay ijay ipatorang do sonaha matuhan na tetap menghiring-hiring bangsani. Sonaha matuhan na tetap mapardimata haganupan na tinopani asal marondos hubani Tuhan na ibata mambayin Tuhan na gabe sumber ni hagogohon sebagai sumber ni si pangapiti itong-atongan ni pardalanan ni gulubni. Nah hita haganupan jana aido homa na isobutkan Tuhan bani teks ni 9 taon. Bani teks ni 9 taon ipataridah kon Tuhan do pasal tanggapan ni hubani musuh-musuh ni umat ni. Ipatuga Tuhan do sonahama pangurupion ni Tuhan hubani haganupan jolma na tetap mandilo goran ni Tuhan itong-atongah ni pardalanan ni guluh ni. Tuhan aima sebagai hakim yang adil. Lahu makasomani haganupan tinopani. Tuhan aima sada Tuhan na peduli. Tuhan aima sada Tuhan nasari hubani haganupan kita jolma. Aido asenini bani ayat 40 siah Jesaya 40 siah ayat 26 ay anjah bahenon kudu halak mangarsiko mangankon daging ni sendiri. Jadi on menggambarkan sada kelemahan ni kita jolma. Menggambarkan hahurangan ni kita jolma na terbatas. Terbatas bani gogoh, terbatas bani pakawah, terbatas bani kekuasaan na imiliki hita itong-atongan ni gulu taon. Tapi Tuhan ay matuhan na lang memiliki keterbatasan na mangida rosida subagas parurata. Tuhan ay matuhan na adil na marhagogohon. Rosina boy manobus hita kumbani haganupan bage-bage ni persoalan na idopakon hita itong-atongan ni pardalanan ni gulu taon. Ay do sejelas anjah bahenon kudo halak na mangarsik ho mangankon daging ni sendiri. Lahu patubuhkon kubata bahasa Tuhan ay matuhan na adil. Anjah mabuk do si dia bani daron ni sendiri songon na minum anggur. Jadi botohon ni segala daging ma aku do Jehovah si paluaho anjah si tobus ho nama gogoh bani Jakob. Nah hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ase marhitekon ni teks ni 9 taon bani keterbatasata bani naman dopakon haganupan situasi na ihadapi hita itong-atongan ni pardalanan ni gulu taon. Marhitehon ni na terbatas do age panonggorta gogota kekuatata. Tapi anggo Tuhan lang ongga memiliki keterbatasan tapi ibotoh do ise na tetap mengago hauhurota mengago pikirata itong-atongan ni pardalanan ni gulu taon. Halaniay Tuhan managabe sipar puasa. Tuhan managabe sumber ni hagogohon bata bani na makorjahon haganupan korjata itong-atongah ni guluta siganupari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih may sombahkon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Bani hatamu na ondo suban nami. Lahu mambere semangat huban nami. Bahasa Tuhan lang ongga manadikon hanami. Bani pardalanan di guluh nami on.
Isarihon ham jana iboto ham doha ganupan ahanay butukon hanami bani gulub nami. Halani ay bapamar pangarapan kubamu doha nami. Pitah mangarapkon gogo na humbamu doha nami. Rosi mangarapkon keadilan na humbamu kuban nami. Terima kasih mabamu. Jalo hamma tonggo namion. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Yopap hanami. Amin.